Salam, selamat pagi Bapak Inang Nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai majalohita rigapan siganu paribata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa namin na marhabang senokuri atas. Puji-pujian terima kasih mai sumpah konur nami ubam. Bani panorang sogoton malas tumang ukur nami bui puho ibagas na horas-horas janah merasoman buboh na paru. Mariti hatamu Tuhan, tolong ihampura pikiran nami, ase hatamu in matong-tong kumak. Nagabi sulu ban nami, ibagas na makorjawan horja nami, rosi mandalani guluk nami sa ganjang nirion. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalan merapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siyam marian bani panorang sogut nyarihon. Nabu isi sehanami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan siganu paribata bani panorang sogut nyarihon. Jumat tanggal 6 Januari tahun 2020. Ay matar surat bani buku Lukas bindu 4 ayat 12 nama katahon sonon. Tapi ini Yesus membalosisi. Ihatahon dohoma seng boleh lajoonmu Tuhan nai batamu. Na parlobe isedona ibalosi Tuhan Yesus aima sibolis sanggah nadop salose Tuhan Yesus merpuasa 40 hari. Nah, kita ganupan ra onggado itangar hita hata nama katahon sonon tene. Anggo iju mamaay mitor tanda do on pasti horjani tangan nesianu. So na do homa anggo adong sada bangunan atape pajong-jong rumah mitor tanda do memang horjani tangan ni sianu ay mitor na botok do. Atap anggo dong memisal ni rusuh ya i rumah ya mitor tanda ma tene ay ma sianu ay ma horjani sianu ay ma on pakon bui openalekan janah anggo bui sobuton ta anggo bani dunia ni naboru atape dunia manulam kain adong doai na isobut pola. Jadi pola on ma si irik konon ni halak na manulam janah dokusi salose holi pola aima na pataridahkon ahadu hasil ni. Nah, ijon metaganupan Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus humbani pola on ma halak boy mangirik-irik kon ahadu si bahenon ahadu si horjahonon sarupa songonok kanena mambang rumah ay. Jadi do mamitur na tandai pola ni ya carani berarti on si anu mon makorjaon jumon alani adong ciri khas ni anggo mabajong-jong rumah si anu ay mon pakon nalekan. Ibagas tahun na baru on itaganupan anggo mardingat kita bani 2 hari nasalpu atape nari Rabu ya ipasingat do kita sangkan na ilajo sibolis Tuhan Yesus anggo bani panorang icia ilajo Tuhan Yesus ay mamarhitehon ni ruti atape si panganon janah mardingat kita pasalai monang do Tuhan Yesus janah bani panorang sugut onpe pola nasarupa ya. Jadi adong homani pola ni sibolis nalaho mangago atape manlaju Tuhan Yesus bani panorang icia aima ase Tuhan Yesus mangarap hubani tanda halongangan nasihol bahenon ni naibata ibagas parguluhan ni. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus sasitong ni jingis tumang doon tene ya. Tapi pardiate hita
cara ni sibolis atau pola ni sibolis selaku mangaku. Jadi sangga ibagas guluton hita pitah mangarap asi adung tanda-tanda halongangan sasitong ni ijay na terjadi aima doma iraguhon hita pasal kesetiaan ni nebata ibagas parguluhanta. Masih sonai halani elang pitah marhitiho ni tanda-tanda halongangan tumang nebata makorja ibagas parguluhanta atape parokon na madiar ibagas guluk tau. Halani ay anggora tubuh sipata ibagas pikiranta. Misal ni pasikolakon nyombah kita mitor boy manamin nyombah ta ay bujur misal ni ay matanda halongangan itaganupan babenang maningon dong maitanday kita ang gulang masa atap lang terjadi maay atap lang terjadi halongangan ay so bujur do humani kita ubay ne bata tetap do ita persaya ubay ne bata atap nita do ubay ne bata Tuhan ijado tanda halonganganmu lalap dulang merubah anak kai contoh nih. Nah ijon sa sitong ni anggo tubuh uhur na sunay doma ilajohita na bata artini ay ilajohita na bata kalani iparna lang kita na madiyar na do binahin ni bata ibagas parguluhan taon anggo doma sunay na mararti do humani ay doma madabuh kita ubagas parlojuan na binahin ni sibulis ibagas parguluhan takalani ay sahalin hari maningon itanday hita do pola ni sibulis anggo pola ni sibulis cara ni sibulis ay ma laho mangago kita ase ulang porsaya hita bani kuasa ni nebata ase iparna lang kita homa kuasa ni nebata jana iparna lang kita hidup ni hurni nebata bata pribadi lepas pribadi. Nah totu maningon itanday hita do homani pola ni Tuhan Yesus. Pola ni Tuhan Yesus songon bani Matius ay sangga ilajo Tuhan Yesus ipake Tuhan Yesus do hata ni naibata adong do tarsurat jana ijon pe ihatahon Tuhan Yesus do bani sibulis lahu mambalo si sibulis ay ihatahon do homa maksud ni ihatahon ise ihatahon hata ni naibata nadoktar surat bani hata ni nebata bahasa adong do hata ni nebata na makatahon seng bulih lajoonmu Tuhan nebatamu artini ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus on ma pola na ipataridahkon atap ipatalarton Yesus bata ape hiti ni sibulis so na ape cara ni sibulis laho mangago hita laho manlajo hita ibagas gulut taon usi hita ma pola ni Tuhan Yesus ahama ay ma sanggah mandopak kon parlajuan tetap do tene ia jam kon hata ni naibata artini ay Tuhan Yesus laho mangajari hubata bahasa begel tumang do kuasa ni nebata janang marguguh tumang do kuasa ni nebata laho mangundingi hita jana laho manramot kon hita humbani parlajuan ni sibolis halani ay maningon do humani pakai hita ibagas guluk ta sigano pari terlebih ibagas tahun na baru on asibuhi tetap kita monang mandopak kon bagi-bagi ni parlajuan dingat kita ma pola na ipake ni Tuhan Yesus mandopak kon parlajuan ay ma na tetap marsigatung bani nebata jana tetap mangajam kon hata ni nebata asesonay mahita ibagas gulung taon situasi aha penedopak kon hita tenger maurta jana tetap mahita marsigatung bani nebata jana barang situasi nasonaha pedopak kon hita parlajuan nasonaha pe naroh mandorak pargoluhanta dinga kita ma hata ni nebata ma tetap pakai hita
nagabe sinjatata. Asimonang kita humbani parlajuan ay. Halani aha, halani anggo lang marbagal hata ni bata, ibagas hadirionta, ibagas uhurta, ibagas pikiranta, dos doai usi songon sala tentara, nalaho marporang, lang bambuan senjata, berarti nalaho bunuh diri do hasaay. Nah totu senjatata, ibagas parporangan rohani, nedopa kon hita sa ganjang tahun 2020 on, senjatata ay ma hata ni naibata. Alani ay gol-gol mahita ibagas tonggo jana totap ma tene lambin marbagal hata ni naibata ibagas dirita. Ase sanggah roh ko si parlajuan si hol mangago pargoduhanta ajam kon hita jana pakai hita ma hata ni naibata nagabe sinjatata asimonang tongtong kita. Amen martongko mahita. Ajari ham hanami Bapa, ase ibagas guluh nami, ulang madabuh kanami, ubagas parlajuan terlebih madabuh, manlaju ham ibagas parguluhan nami. Tapi si bahenon nami aiman, ase tetap marunduk niuhur, marturuh niuhur, janah marsigatung ubamu, ase barang aha petongon, na idopak kon hanami rosi bagi-bagi ni situasi kritis ibagas parguluhan nami hata muna mapasing in matongon Bapa nagabe sinjata ban nami ase totap monang kanami bani ganup situasi parguluhan na idopak kon hanami ase marmulia marsangap ham tongtong ibagas uhur pikiran sonai age bani ganupan horja nami saganjang nerion. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Selamat pagi ma, ubat taganupan, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Dingat kita ma, tetap pola na ipake ni Tuhan Yesus, nadop yajarhon Tuhan Yesus subata. Asimonang kita bani ganupan situasi ni perguluhan ta, hata ni nebata, nagabe senjata bata. Halani ay tetap malambin marbagal hita ibagas hata ni nebata. Shalom.